Gajenje zelja i kako se jede. Zelje može da se uzgaja na otvorenom i u zatvorenom prostoru, tako da ga sada ima gotovo preko cele godine. Pojavljuje se s vremena na vreme u prodaju u marketima i na pijacama. Slično je kao spanać i blitva, ali još zdravije. Zbog svoje nutritivne vrednosti zelje je veoma poželjno u ishrani, ali treba ga jesti na pravi način. Ko ima baštu može lako da gaji ovo vredno povrće. Zelje biljka. Zelje je višegodišnja biljka jakog korena. Može rasti divlje, pa ga ima u prirodi samoniklog kao korov, pored puteva i na livadama. Ako ga berete za jelo, treba obratiti pažnju da li je sredina ekološki čista ili ne. Može biti i pitomo zelje koje se uzgaja. Ako se primene odgovarajuće agrotehničke mere, zelje razvija krupne i sočne listove koji su ukusni i jako zdravi, tako da ga ne treba zanemariti u ishrani. Listovi su na dugim stabljikama. Cvetonosno stablo se formira od druge godine. Uzgoj zelja. Pitomo zelje se seje u proleće početkom marta ili u jesen krajem septembra. Seje se u redove, a međuredno rastojanje ide od 30 do 50 cm. Obično se poseje gusto u redu, a onda se proređuje na 15 cm između biljaka u redu. Može se i rasađivati ili razmnožavati vegetativno. Zelje je dosta otporno na hladnoću. Što se tiče zemljišta, nije zahtevno. Ima nešto veću potrebu za vlagom, pa ga je poželjno zalivati. U prvoj godini se zelje okopava, navodnjava i prihranjuje. Berba listova može početi u junu, a kod jesenje setve i pre. U narednim godinama treba zakidati cvetonosna stabla, jer se tako daje podsticaj boljem rastu listova. Svake 4 godine usev se obnavlja novim. Prinos zelja se kreće do 30 tona po hektaru. Kako se jede zelje i koliko je zdravo? Zelje je povrće koje po ukusu najčešće poredimo sa spanaćem, a slično se i priprema. Zelje se najčešće jede tako što se od njega pravi čorba, varivo, pita ili zavija sarma. Kažu za ovo povrće da je još zdravije od spanaća, jer je bogatije mnogim korisnim sastojcima. Sadrži dosta vitamina C, karotina kao i mnogo minerala. Prilikom pripreme zelja centralni nerv listova se uklanja jer sadrži mnogo celuloze. Zelje i spanać sadrže oksalnu kiselinu, pa je dobro da se kombinuju sa mlečnim proizvodima u ishrani. Na primjer, uzmite jogurt, kiselo mleko ili sir. Oksalna kiselina se onda veže sa kalcijumom i stvara kalcijum oksalat, koji nije štetan. Ovo povrće valja pojesti nakon pripreme, a ne ostavljati za kasnije ili sutra. Stručnjaci kažu da je zelje dobro mešati sa koprivom, jer deluje purgativno, a kopriva upravo suprotno. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com, a ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.